Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umunsi wa gatandatu, icyumweru wa gatandatu wa tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2026. Uri kuri Viva Rayon Sport TV, turacyari muri transfer z'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yamaze kugera ku musore witwa Elvis Ngonde. Bitebyu Elvis Ngonde turabiganiraho. Ese witwa Sharire Ruwanga we bigeze he? Byose turaza kubiganiraho muri iki kiganiro. Bite bya Henry Musanga muri equipe ya Rayon Sport, bite kandi nanone byitwa Dramane Kambu muri equipe ya Rayon Sport. Ese abanyarwanda basigaye bo baraza kugaragazwa ryari byitezwe ko kuri wa gatandatu Rayon Sport iza kwerekana irindi zina ry'umukinnyi uwo ninde, ndaza kumugarukaho muri iki kiganiro. Hanyuma turaza kurebera hamwe n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda basigaye. Iki kiganiro ni cya transfer gusa, kiravuga kuri aya makuru abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda, nta kintu na kimwe uraza kukiburamo. Ndahera ku mazina y'abanyamahanga bashya bagomba kwinjira muri equipe ya Rayon Sport kubera ko abanyarwanda byo cyatangiye kwenda gisobanuka, ni nabo ndaza gusorezaho muri iki kiganiro. Inama hagati ya Haringingo n'uwitwa Dylan DT zikomeje gutekinga place. Rayon Sport yaraye ihawe miliyoni 175 z'amafaranga y'u Rwanda yavuye muri Ferwafa. Hanyuma kandi ndababwira ko uitwa Leandre Onana Willy Esomba mwakunze cyane muri equipe ya Rayon Sport ashobora kuba agiye kugaruka ahangaha i Nyarugenge Kigali, tukamubona atambaza akabumbu. Uribaza ngo bihagaze bite? Don't miss every single second, chance every single moment. Kuri kiganiro uze kucyumva ucyonke uze kuba ufite icyo bita full package. Nge nitwa Atwishime Gilbert kuri Viva Rayon Sport TV, channel y'abanyarwanda, channel y'abakunzi ba Rayon Sport, channel itanga makuru agezweho, channel ifite byose ukeneye. Kora kuri subscribe uyu munsi wa none, ibiganiro bitandukanye tugutegura tukanakugezaho, ubasha kwikurikirana aho uri hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndetse nabo mu bindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Nubona ikiganiro cyacu zo gukora kuri like, iyo ugikunze cyane rwose n'urukundo rudasanzwe uba utweretse natwe tuba twagikoze. Hama ibitekerezo byanyu hasi muri comment, ndaza kuba mbihaye ikaze byose uko byakabaye. Turi kuwa gatandatu, munyemerere tuganire. Hanyuma iyo video mureba ya Rayon Sport na Kiyovu nkunda gukoresha iyo match, impamvu nkunda kuyikoresha iyo match, nzanayikoresha kenshi kubera ko niyo match yahaye Rayon Sport itike yo gukina imikino nyafrika ya Confederation Cup. Rwose iyi game ni imwe muri game ziryoshye cyane, mba nshaka ko mureba kenshi mukanareba mbese Rayon Sport buryo yasoje ikina, banza mumaze kuyibagira. Murera mwarayibagiwe, Murera iratambaza bantu banjye, Murera ibigenda ikanyereza. Ubwo rero nuko bimeze, munyemerere dutangire kuri aba bakinnyi b'abanyamahanga. Ariko kandi mbere yuko tujya kuri aba bakinnyi, mubanze muhamashyi komite ya Rayon Sport uburyo iri gukora ibintu byayo. Mwabantu mwe muri komite ya Rayon Sport harimo amakuru menshi, ariko harimo n'ikintu cyitwa ibanga giteye ubwoba, ku buryo bamwe mu bakinnyi twababwiye bazasinya, ariko harimo n'abandi twe tutigeze tumenya aho amaso yacu areba. Ntabwo ari ubuyobozi bwa Rayon Sport bureba gusa, twebwe turareba nk'itangazamakuru, twebwe turareba nk'abafana, tureba abantu bakeneye amazina manini aremereye, ariko hakaba ubuyobozi bwa Rayon Sport bavuga ngo hoya, ntabwo turagendera ku kintu cy'amazina gusa, ahubwo turareba umukinnyi ushobora kuzaba produit fini. Ninkubwira umupeti witwa Nshuti Didier warayasinye Rayon Sport imyaka 4, ninkubwira uyu nguyu Didier ba Didier ni babiri, ninkubwira uyu Didier wundi waraye asinye nawe, uyu musore w'umunyarubavu wasinye imyaka 2, aba basore uze kubumva n'abasore baza umupira pe. Umupira buriya ngewe nabaye nkusubira muri highlights video zabo, ndeba uburyo abatara mu bakina. Umwe yitwa Nshuti Didier niwe wavuye muri Gorilla, hanyuma uwavuye muri AS do Kigali, uyu musore APR yaramwifuje. APR Rayon Sport biciye muri humye. Uyu musore witwa Ndayishimiye Didi, Rayon Sport yiciye muri humye ibiramusinyishije. Umwana aravuga ati ibintu bya APR ntabyo nshaka kumva,
ati ngiye amaraso yanjye n'ubururu n'umweru ngiye mfana Reyo ndakinira Reyo. APR ibonye bigenze bityo itewe gapapu na FPR ihita yivuguruza ihita ikoresha abanyamakuru bayo bahita batangaza ngo Rayon Sport ngo APR nta mukinnyi w'umunyarwanda yifuje ngahubwo ngo yizazamura bayi rifite. Ariko ibi bamutangaza haje ubwabo nibo ba breaking amakuru yo muri APR bari bitangarije ko UDDie Ndayishimiye equipe ya APR iri kumwifuza yiteguye kumutanga bishoboka byose kamukura muri equipe ya AS Do Kigali. Umupeti bajya kumutekerezaho Rayon Sport Murenza Budara n'intasi baramugezeho nk'ejo mu gitondo urupapuro mukataba yaramaze gutereka icyo twita mukataba. APR igezeyo baravuga ati twamaze gusinya imbazo z'amasezerano. APR aravuga ati se dukora iki tugusubize. Umwana aravuga ati reka burya ntabwo natangira kariyeri gutyo ngo nzayisoze ndumureyo. Ni nayo mpamvu mwabonye ejo Rayon Sport ku mbuga zayo nkoranyambaga ishyiraho umukinnyi ahamagawe n'intare za APR nyine hariho intare akayikupa agahita yitaba nimero ya Gikundiro. Niwe mukinnyi wanze APR aza muri Rayon Sport. Nubwo APR yipronoceje ikabihakana hari n'abanyamakuru yakoresheje irabishyura kugira ngo bavuge ko APR nta gapapu yatewe. Ariko Rayon Sport iteye gapapu APR kuri umusore witwa Ndayishimiye Didier. Uyu mupeti wari yaza Rubavu abantu bari za Brasserie mwishyuke peti wanyu tayari yageze muri equipe ya Rayon Sport. None narimvuze ngo dushimire ubuyobozi bwa Rayon Sport buri gukora ibi bintu byabwo mwibanga riteye ubwoba akaba ari ibintu biri gukorwa mu mushyo nta kavuyo. Izi transferi ziri gukorwa n'abantu bake cyane muri equipe ya Rayon Sport. Si buri wese ufite ahuriye na Rayon Sport noneho ngazavuga ngo ariko ngo nanjye ngo mfite umukinnyi ngo test ibya test turaje tubigireho mu kanya gato. Rayon Sport ibyo nta byishaka iragura amazina akomeye. Ngiye Murenza Budara burya gukora izi signing birami cyizere umukunzi wa Rayon Sport wundi ashobora kuba atari kubona. Indabyo zanjye amashyi yanjye mbaye nyatanze twagiye kwakira abanyamahanga abanyarwanda turaza kongera tubagarukeho. Munyemerere muhaguruke mwakire izina ry'uyu musore witwa Elvis Ngonde. Umusore w'umugande Elvis Ngonde. Elvis Ngonde uretse ko ari nabonye bamwita ngo ni Elvis Ngondwe ariko ni Ngonde. Uyu musore afite imyaka 24 yavutse 22 yavutse tariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka wa 2020 urumva ko ni imyaka 24 kabisa irimo. Yavukiye muri Uganda. Hanyuma uyu Elvis Ngonde akina nawe nk'umuwinga akina ataha izamu muri equipe ya Uganda. Amaze kubona call-up ebyiri amaze guhamagarwa kabiri yakiniye ama equipe agiye atandukanye. Yari mu gihugu cya Uganda harimo ikipe yitwa Busoga United kuva 2022 ayivamo ajya muri Sport Club Villa de Jogo ayivamo yikoza muri Gaddafi nawe yaba muri Uganda. Mungu nawe ari muri equipe ya Sport Villa Jogo yari mu gihugu cya Uganda. Uyu musore Rayon Sport muriho iri kumonitoringa aje akurikira undi witwa Charles Ruhanga nawe nababwiye profile ye nawe byavugaga ko Rayon Sport nawe imuriho. Ariko we hari haje amakuru avuga ko Rayon Sport yamusabye ko kubera ko batizeye urwego rwe yaza akabanza agakora igerageza. Ariko ngewe ndavuga ngo ntabwo Rayon Sport ikeneye umukinnyi w'igerageza. Niba uwitwa Elvis Ngonde mubona ari we gisubizo cya Rayon Sport mu bijyanye n'ubusatirizi ko Rayon Sport igomba kumanura abawinga bateye ubwoba, niba mubona ari igisubizo kuri wingi ya Rayon Sport ni mumuzane mutabajije mutarebye hirya no hino. Amafaranga Sport Villa ibasaba ndabona afite agaciro k'ibihumbi 100 kuri transfer market. Afite agaciro k'ibihumbi 100. Kontra ye yageze muri equipe nyine mu mwaka wa 2023 muri equipe ya Villa. Ntabwo mbona igihe kontra ye izarangira, ariko ndumva uwari we wese wo mu gihugu cya Uganda uyu munsi Rayon Sport urwego iriho yagura amasezerano ye. Rayon Sport nive mu bintu byo kuvuga ngo ngigerageza, nta gerageza rikenewe mu Nzove. Murenza Budara ningushima kuri bimwe unyemerera ushimike,
ariko nitugira n'ibyo tutifuza nk'abareyo ubyumve, nta mukinnyi wo gukora test dukeneye mu Nzove. Noneho umugande njye nta nubwo ndi guprefera cyane isoko rya Uganda, ubaye hari umukinnyi ukurayo wamukurayo kubera ko umwizeye, kubera ko umuzi, waba utamuzi ukamwihorera rwose. Ibyo bintu bivuga ngo araza ngakora igerageza. Hari abaje no mu kwezi kwa gatandatu babagande baraza bakora igerageza dusanga nta kirimo. Hari abaje mu kwa mbere bakora igerageza bavuye mu Bugande dusanga nta kintu kirimo. Mu Bugande kubona umukinnyi nawe bigusaba kuba waramumonitarinze, waramukurikiranye, ikindi akaba ari tara irexceptionnel nk'uko uri gusinyisha aba bana, nk'uko Rayon Sport iri gusinyisha aba bana batoya bangabiri kuzana, ni nako umukinnyi wo muri Uganda ukuriye kuba waramukurikiranye akaba ari tara iri exceptional irenze, iri ku rundi rwego. Uwitwa Elvis Ngonde nahoze ndeba highlights ze, ndeba uburyo akabumba bagatwara n'umuwinga mwiza cyane, n'umuwinga utsinda, n'umuwinga uscoringa, kubera ko mu mikino 17 yakinnye ndabona afite ibitego 7 na assist 4. Ahangaha imbere yanjye aragerageza Elvis Ngonde ubwo iryo zina naryo murifate muritereka ahantu. Ubwo mu Bugande hamaze kubonekayo abakinnyi babiri Rayon Sport yatekerejeho. Hariyo uyu witwa Charles Rwanga cyangwa se Karori Rwanga, nawe akinira ikipe ya Sport Club Villa de Diogo yari muri Uganda. Hiyongereyeho uyu musore witwa Elvis Ngonde, bose n'abakinnyi b'Abagande. Aba Bagande babiri ndabamonitani, ndaza kubakurikirana, ndaza kumenya ibyabo, kubera ko umukinnyi ugomba kuva muri Uganda aje muri Rayon agomba kuba ari tara irexceptionnel, ari umukinnyi udasanzwe nyine. Kubera ko Abagande nabigarutseho mu biganiro maze iminsi nkora mvuga ngo Abagande ntabwo bamaze iminsi bahira equipe ya Rayon Sport, baraza bagakoresha imbaraga zabo zose, ariko tukabona ko hari urwego nyine rwabo. N'Abagande baheruka ahangaha mu Rwanda uretse na Rayon Sport ntabwo twabonye Abagande beza bashayininga. Natanze urugero kuri Hakimu Kiwanuka, turavuga ngo byibura we aragerageza, n'umuhinga ubona ko afite imbiyo, agerageza gusikoringa, agerageza gutanga imipira, ariko nawe n'umwe mu myaka nk'icumi, oya 10 ni myinshi, cyakoze nk'itanu wenda tuvuge kuva Ogira yagenda, ngiye niwe muhinga wundi w'Umugande nongeye kubona ushining. Ubwo rero abo bataramu babiri ndaza gukomeza mbakurikirane. Rayon Sport iragura abakinnyi b'abanyamahanga bagera kuri 6. Harimo umudefenseur w'umunyamahanga, iyi myanya ngiye kubabwira mu yice hakarongo. Harimo kandi nanone n'umunyezamu, we n'umunyarwanda, ugomba kuza ari umunyarwanda kubera ko Kwizera Olivier as it stand now uko bihagaze maginga ya ibiganiro biri kugenda neza. Rayon Sport iragura nimero 6, iragura nimero 8 b'abanyamahanga. Abo bakinnyi twabwira n'abanyamahanga. Rayon Sport iragura nimero 7 na 11 b'abanyamahanga. Rayon Sport iragura nimero 9 umunyamahanga rutayizamu, umwe bavuga ngo acincundura. Rayon Sport iraza kumumanukana, ariko Rayon Sport iraza no kugura undi mukinnyi w'umunyarwanda ukina tahizamu, rutayizamu w'umunyarwanda. Kuri iri soko wenda bahari sinzi abari bo, gusa Rayon Sport yatweretse ko ibintu byayo iri gukora, iri kwikorana ubushishozi budasanzwe. Hanyuma rero Rayon Sport nimero 6 ifiteho option ebyiri. Irafite uwitwa Henry Musanga. Henry Musanga ni umusore warayizanyije n'ikipe ya Police. Amasezerano yararangiye ndetse nta nubwo azongera amasezerano mashya muri ekipe ya Police. Ibyifuzo bye byose ni Rayon Sport. Nahoze mbabwira ngo bagenzi be b'Abarundi baba bamujegerera, cyo bita kujegerera ni nko kumuserereza, bamubwira ngo umupira ukina urarusha abakinnyi benshi b'Abarundi bari mu Rwanda, ariko nta muntu ukuzi. Bamubwira ngo impamvu batakuze we Henry Musanga no kuri muri ekipe imeze nka Police, jya muri Rayon Sport. Ariko Rayon Sport waciye impaka
Murera kumuri kumukinnyi nicyo kintu Rayon Sport nicyo kintu yaziye. Baramubwira ati fata kariyeri yawe uyikure muri ekipe itagira intego nka Polisi ujye muri ekipe ya Rayon Sport. Baramubwira ngo nyuma ya sezo imwe nuba wagize performance nk'iyo wagize muri Kiyovu cyangwa se ukanayirenze twebwe uzaza tubaza umusaruro. Uwitwa Nuri Musanga aryamyweho cyane n'uwitwa Haringingo Francis Mbaya, kandi n'uwitwa Dylan yarebye serivisi ze muri ekipe ya Police aravuga ati uyu mukinnyi ashobora kuba yagira icyo adufasha. Yanyuzwe na serivisi ze. Nuri Musanga ubu ngubu afite amahirwe menshi yo kujoyininga Rayon Sport. Ategereje gusa kugaruka i Kigali kubera ko nawe yarari muri ekipe y'intamba mu rugamba. Murabizi ko aya ma ekipe yose yagiye muri Morocco n'Amavubi, bagezeyo haba ikibazo bituma imikino idakinwa. Amavubi yahise akomereza mu Misiri, ekipe y'Abarundi ndaza kureba ndebe ahwiri, ariko iyi treve internationale bari bahamagaye kugeza nka tariki 11 gutyo, mu matariki 12 amakipe yose azabatashye. Icyo gihe Nuri Musanga azahita amanuka hano i Kigali aze kurangizanya na Murera. Musanga Nuri arangizanya na Murera nta gihindutse. Hanyuma byari byavuzwe ko Rayon Sport ishobora kuzaba ifite ba nimero 6 babiri. Hakaba hari uyu Musanga Henuri, hari n'uwitwa Dramane Kambu wa Center wa Rupopo. Ariko Murera n'uyu munsi hari ikintu itari yamenye kuri Ndayishimiye Richard. Ntabwo yari yamenye niba Ndayishimiye Richard ahari cyangwa adahari, ariko nawe kiracyumweru kiraza gusiga bisobanutse. Rayon Sport kandi yashaka gutandukana n'uwitwa Faustin Kao Pizarro, ariko Faustin Pizarro nawe yagoranye avuze ati ikipe se nayisohokamo nkajyayo. Nawe yanze gusesa amasezerano, aravuga ati ntago nava muri Rayon, ndava muri Rayon ngehe ko nageze muri ekipe izampa byose nkeneye. Urumva byagoranye. Faustin Kao Pizarro yanze kuba muri ekipe ya Rayon Sport, kandi Rayon Sport yabaraga ko wenda Ndayishimiye Richard na Faustin Pizarro bagiye aribwo yajya ku isoko igashaka ba midfielder babiri b'abanyamahanga, aho uyu Musanga na Dramane Kambu bagombaga kwinjira rimwe muri ekipe ya Rayon Sport. Noneho Rayon Sport ikazana nimero 8 y'inyamahanga izafatanya na Nisingizwe Christian. Bra Nisingizwe Christian ura Bebeto araye asinye ni box to box pocha, n'umukinnyi ukina neza cyane box to box. Azana umupira arawusubizayo, n'umukinnyi ukina neza cyane box to box. Nyine ashobora gukina nk'umurekiperateri no muri defense mukuru yagiye hamukinisha rimwe na rimwe igihe byabaga byakomeye, ariko agufasha neza cyane kuri nimero 6. Ikibuga bagenda acyogoga kabisa ubona ko yisanzuye. Ubwo rero mu gihe Richard yaba hagumye cyangwa Faustin Kao Pizarro ntagende, Rayon Sport irazana umumediateri umwe w'umunyamahanga. Nta gihindutse uwo mumediateri araba ari Nuri Musanga cyangwa se Dramane Kambu. Umwe muri abo biracyari 50-50, nababwiye ngo ni 50-50 kuri aba bakinnyi bombi. Ubwo nuko biteye. Hanyuma ba rutayizamu ndacyakurikirana, ndacyacukumbura kugira ngo menye ngo rutayizamu Rayon Sport iramanura Murera igisaro ry'Inyanza ninde. Irakomeye cyane. Rayon Sport igomba kuzana rutayizamu ubanziriza mu yitwa Ndikumana Sumana. Sumana agomba kuba ari uwa kabiri, agomba kujyaza mu kibuga simbuye. Asumani Ndikumana uransonyowa. Rutayizamu mwiza wa Rayon Sport ntabwo asoza afite ibitego 7, agomba gusoza ari muri 10 nka bya bindi bya Foringanye. Ariko mwabonye Foringanye
yasoje sezo ari mu mitego 10. uwo niwe rutahizamu Rayon Sport ikeneye. Ubu ngubu rero bari ku isoko rya rutahizamu, nawe numvise amakuru ko nta gihindutse. Mucunze nabi rutahizamu wa Rayon Sport yava mu gihugu cya Libya. Mucunze nabi rutahizamu wa Rayon Sport arava muri shampiyona ya Libya. Ntumbaze ikipe akinira, utamenesha ibanga, ntumbaze ubwene gihugu, ariko birashoboka cyane ko ashobora guturuka muri Libya. Ubwo se simbahaye ayimpfunyamfunyo kuri rutahizamu. Rayon Sport igomba kuza gushaka n'undi rutahizamu, ariko kandi nanone w'umunyarwanda. Abari ku isoko namwe mutekereze, mukaraga ubwonko, murebe ngo abasigaye Rayon Sport yazana nka rutahizamu ninde. Namwe mwe mukaraga ubwonko, nimumumenya nimumwumva mujyase muri comment mumbwire. W'umunyarwanda uwasoje afite ibitego byinshi ni Taiba. Ekipe ya Police Ewan ngimuryamyeho imukizeho ibitekerezo byose, niwe biriho. Ngarava mu Mavubi agera hano i Kigali asanga amasezerano amutegereje miliyoni 40 araza kuzihabwa. Ubwo bivuze ngo Rayon Sport ishaka rutahizamu iraza gushakira mu yindi ekipe. Nuko nkuko biraza kugenda. Ubwo turebye kuba afite ibitego byinshi niba ariho turagendera. Ubwo Rayon Sport ifite uko iraza kubigenza. Ntabwo ndaza kujya ntinda cyane ku bakinnyi yifuzana n'uburyo irababonamo, kubera ko scouting ya Rayon Sport nyizeye kurenza ibindi bintu byose. Aho ntabwo matinda. Abawinga nabo nabo bagande nabagarutseho. Nimero 8 ni inyamahanga nayo ndacyacukumbura ngo menye ibyari byo, ndebe ko nza kuyigwaho, ndebe ko nza kuyimenya nubwo bikigoye, ariko mu makuru yacu rwose ari imbere nshobora kuza kuba namaze kubona izina nindi menye. Ubwo namwe nyine mu mwarimenye suruca abana se. Hanyuma Rayon Sport abakinnyi b'abanyarwanda ubwo nibwo tugezeho. Byitezwe ko uyu munsi barerekana abakinnyi babiri nta gihindutse. Witwa Muhoza Daniel, uyu mupeti wo muri bakuye muri Etoile de l'Est, uyu munsi ashobora kuza kurara yerekanwe nindi Elema Hatari. Muhoza Daniel ni umukinnyi ukiri muto ufite imyaka 18 ariko azi umupira. Muhoza Daniel kuri uyu wa gatandatu nabwo ku isaha y'isa 6 Rayon Sport ubu yatangiye gusinyisha. Buri munsi irajya yerekana umukinnyi. Rayon Sport kandi ishobora kuza kurara yerekanye witwa Nisingizwe Christian bita Bebeto, nawe twaramubwiye ku munsi w'ejo. Abo ni abakinnyi babiri b'abanyarwanda Rayon Sport iraza kwerekana, baza bakurikira abandi babiri yerekanye ku munsi w'ejo. Kandi mu bwango ngo Rayon Sport irava iyi tariki isinyisha kugenda ukageza tariki byibura 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Aho hose buri munsi irabiri gusinyisha umukinnyi. Hanyuma ubwo nyuma yaba haraza kwasigaye Zuberi w'ikipe ya Mukura, ushobora kuzerekanwa ejo cyangwa se kuwa mbere. Hanyuma muri kiriya cyumweru harerekanwa abakinnyi barimo Ishimwe Christian w'umunyarwanda, nawe araza kuba arameze neza cyane. Murabizi ko Rayon Sport yamaze kumugeraho nka nimero 3. Araza gufatanya n'uwitwa Ganijuru Eli, keretse atinye challenge akavuga ati Rayon Sport irimo Ganijuru ugenda gutya ntabwo nzamwicaza, akabona atazicaza Ganijuru. Aho ngaho ho yabuka yatinya kabirereka. Ariko niba yiteguye competition, niba yiteguye irushanwa, yiteguye kurushanwa, uwitwa Christian arasinyira ekipe ya Rayon Sport. Kiriya cyumweru turatangira. Undi wavuzwe muri Rayon ni nimero 10 mu bakinnyi mwumvise mbabwira bagomba kuza muri Rayon Sport b'abanyamahanga. Nta nimero 10 navuzemo kubera ko uwitwa Muhire Keve Rayon Sport na Jamus
baracyari kuganira, ibiganiro biri kujya mbere kugira ngo Muhire Keve agaruke muri ekipe ya Rayon Sport aze gukina 10 ry'ekipe. Nakomeje kugenda mbibabwira hashize iminsi rwose bibabwira mbigarukaho, rimwe mubyumva ubundi mutabyumva, ariko Muhire Keve ashobora gukina 10 rya Rayon Sport. Ariko ngiye Muhire Keve ndamwemera cyane. Muhire Keve ndamwemera, kandi Rayon Sport nyuma y'aba bakinnyi b'abanyarwanda mwumvise yasinyishije, nyuma yaho abirasinyisha bose araza ko ari ama big profile, ari ama profile manini cyane. Nese ubwo urumva Muhire Keve ubwo nta kintu wumvamo, nawe agomba kuba arimo. Ntimuze kwibagirwa umunyezamu witwa Ndikuriyo Patient, umunyezamu w'ikipe ya Police, nawe ibiganiro byararangiye, igisigaye nukumanuka ahangaye i Kigali agahabwa icyo twita mukataba cyangwa se amasezerano. Ubwo signing za Rayon Sport nuko uko ziri kugenda sofa. Hanyuma witwa Leandre Onana Willy Esomba, ayose naye Willy Esomba Leandre Onana azo mupira mwinshi cyane, akinira ikipe ya Club Sports Sfaxien yo muri Tunisia. Uyu musore birashoboka cyane ko abakunze umupira w'amaguru, abakunze kubona Onana akina, agiye kongera kugaruka i Kigali ari kumwe n'ikipe yitwa Club Sports Sfaxien. Ubu ngubu hari abari bagize ngo ngiye kuvuga ko agiye kuza muri Murera hoya. Buriya ntukajye ubona titire gusa ngite ikubwira ibihari utarumva ikiganiro. Nicyo kiza cyo kumva ikiganiro. Onana aragaruka i Kigali ari kumwe n'ikipe ya Sports Sfaxien, Club Sports Sfaxien, kubera ko iyi ekipe yamaze kwandikira Sekafa isaba ko yazitabira Sekafa nk'umutumirwa. Iyi ekipe yahariya mu gihugu cya Tunisia yasabye kwitabira gukina Sekafa Kagame Cup. Amakuru ahari nuko izazana n'ama ekipe abiri yo muri Sudan, ariko iyi Sekafa irabera mu Rwanda. Ekipe yo mu Rwanda iziyubaka nabi, izagura abakinnyi bo ku mifungo, ishobora kuzasiga iyi Sekafa iyishyize ku itara, iyo igaragaje ibihanga, ifashe ubwambure bwayo ikabushyira ku karubanda. Ekipe y'Inyarugenge iragura nabi, ishobora kuzasigara ubwambure bwayo babushyize ahagaragara, intege nke zayo nyine bazigaragaje. Ikipe zirasabwa kwiyubakana imbaraga. Niba Club Sfaxien igiye kuza Onana, Simba ikabiraza, Yanga ikabiraza, za Jamus zikaba ziraza, Al Ahly Benghazi yo muri Libya ikabiramanuka, Al Nassr yo muri Libya ikabiramanuka, n'andi ma ekipe hano za El Merreikh na za El Hilal, uriyubaka nabi, uratombora ekipe imwe muri izi, urarya urungana, barakunyagira, mwubaka ama ekipe akomeye. Ubwo rero Onana kera kaba ashobora kuba agiye kugaruka mu Rwanda, tukongera kumubona atwara kabumbu cyangwa se akina nyine neza cyane. Hanyuma ubwo ni ibyo Rayon Sport yarayibonye miliyoni 75 kuva muri Ferwafa. Izi miliyoni ziragura igikinnyi izi miliyoni ziragura igikinnyi kimwe se, bibiri se, izi ziragura ibikinnyi nka bitatu. Uribaza ngo aya mafaranga yavuye he rero? Umva uko biteye. Rayon Sport yahawe miliyoni 60 zavuye muri shampiyona, miliyoni 60. Izi ni iz'umwanya wa kabiri muri shampiyona. Rayon Sport yahawe miliyoni 5 yakorewe mu gikombe cy'amahoro kuba yarageze ku mukino wa nyuma, zikaza ziyongera kuri miliyoni 10 yakoreye kuri Super Coupe, ku gikombe kiruta ibindi yatsindiwe kuri finali. Ayo mafaranga yose burya bari batarayashyikirizwa, bayashyikirijwe mu ijoro ryakeye. Rayon Sport ibona miliyoni 75 zose hamwe. Iyo ni Rayon Sport y'abagabo, ni nayo yabaye ya kabiri mu gukorera amafaranga menshi nyuma ya APR yakoreye miliyoni 115. Ku mwanya wa gatatu
hari Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Iyi ekipe nayo yakoreye miliyoni 54 mu mwaka w'imikino tuvuyemo. Harimo miliyoni 20 za shampiyona z'igikombe cya shampiyona yatwaye, miliyoni 8 z'igikombe cy'amahoro yabonye, na miliyoni 20. Oya buretse gato nakora ikosa, nakora ibara. Rayon Sport y'abagore miliyoni 20 za shampiyona, miliyoni 8 z'igikombe cy'amahoro, miliyoni 20 za super coupe, na miliyoni 6 z'igikombe cy'intwari. Aya mafaranga se ni miliyoni 54 gusa, 40 nibyo ni 54. Urumva ko Rayon Sport zombi byibura zakoreye miliyoni 125. Nuvuga ngo bararusha Rayon Sport zombi zirarusha APR y'abagabo. Nese ni mu byumva miliyoni 75 uteranyijeho 54 ni zingahe? Mwe murabyumva gute? Si miliyoni 120 na zingahe? Kora imibare neza murabyumva. Rayon Sport nuvuga ngo yarushije APR miliyoni 120 hafi ni na 129 gutyo. Rayon Sport rwose yarayakoreye. Aya mafaranga araza kujyanwa ku isoko, nicyo kintu cya mbere araza gukora. Kandi bakomeze bapambane, haracyari umwaka wo gukinira, haracyari n'amafaranga yo gutsindira. Amafaranga arahari muri izi shampiyona, amafaranga arahari mu mikino nyafurika yose. Wowe ubaka ekipe ikomeye itsinda igera kure itwara ibikombe, amafaranga uzayabona. Ubwo rero reka mbe mbabwiye ibyo nibyo nambabwiye muri iki gitondo cyo kwa gatandatu. Ubwo ibindi byinshi biraza kuba bigezweho, munyemerere tuze guhura mu masaha y'umugoroba. Mwebwe icyo mbasabye ni iki? Mukomeze mukore subscribe ahanga kuri Rayon Sport TV, musharinge, murikinge, mukomantinge, ibintu bigende neza cyane. Nge rero kaminira aha nitwa Tuyishime Gilbert, babwire ngo bye bye naho mu bindi biganiro.